I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, igramo Stumble Guys sa mojim prijateljem. Nisam snimao mjesec dana zbog glupe škole, učenja i pisanja domaćeg, treninga i utakmice. Dobro, trening i utakmice, ali škola, sinko, što će mi to više? Naučio sam sve svoje što imam, ali idemo mi kreniti. A još sam zaboravio napomenuti, ostavite like i subscribe. Ako vam se svidi video, like, ali obavezno subscribe na ovaj kanal. Evo čekam da... Evo sad ćemo vidjeti. Evo, učitava se. Sinko, aj ove godine. Evo, učitalo se na neko svjetsko čudo. Ne, nisam ga uvatio. Evo, idemo. Evo ga, klizao sam mu. Da, ne mogu ga uvatiti kako Bog zapovida. Ajme meni, ovo je Erling Haaland. Nadam se da nekima nisam smiješan, ali glupe su mi fore, tako da idemo. Bum. Ne. Dobre. Uspio sam ga pobijediti prvu rundu. Igrat ćemo 5 rundi. Ovo nam je prva, tako da ja sada napravim opet. Evo, čekam ga, evo ga. Ušao je. Sad ću se načekat. Sad ću čekat da nova godina prođe. Ja. Evo, prošla je stara godina. Sada čekamo ponoć. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sretna nova godina. Evo ga, nova godina prošla. Eto. Imam sreće što nema niko iz special emote. Eto ga, još jednom. Ne! Sinko, kako može biti tako sritan, ali ja sam još sretniji. Eto ga, 2-0 ga vodim. Sretnije ne može. Pleš. Ajme, kad će ovo završiti ova animacija? Došlo novo 1000. Evo, napravit ću party. Evo da ga unvajtam. Evo. Sada krećemo. Čekat ćemo se da prođe novo stoljeće.
Eto ga, dobrodošli u novo stoljeće. Krećemo dalje. Ne, nisam dobro u kviza. Eto Muna. Dobro je, živ sam. Zamalo. Šta je ovo? Kopačka je otišla. Šta je ovo, više neš biti Sergio Ramos. Eto ga. Ovo je pravi Sergio Ramos. Evo ljudi, ja sam pa. Sad ću ja livat. Sad ću se. Evo sada čekamo, evo ga. Koja je ovo sad runda? Četvrta, ja mislim. A da, četvrta je. Evo još ova runda i sljedeća je gotovo. Na neko čudo sam. Ne! Kako sam promašio? Promašio sam ko najsmotaniji igrač na svijetu praznu branku. Eto ga. Prazna branka zabijena. Ne se zezat. Za sad ga vodim 3-1 u 2-1. Je 3-1. Sad stoji na mistu. Eto Muna. Ne. Ja stojim na istom mištu. Eto, na neko čudo je pa. Još nam je preostala samo jedna runda. Prostite šta sam tih. Evo sad čekamo da se joina. Evo ga, joina se. Dobro. Mislila sam da će me diskonektat. Zadnja runda počinje 3, 2, 1, go! Joj, zamalo. Dobro, sinko moj, ja se uplašio. Ajde, šta ćeš gore? Jel padaš, nisi? Uj, ja ću skoro pasti. Izašao je Legendary Dash na turniru koji se plaća 20 gemova. Ne.
Još jednom će biti. Još jednom. Ne me gurat. Vidi ga što se gura. Ne, bacio sam bananu, tija sam kopačku. Ne, ja ću crknit. Pa se ti zezaj. Ostali smo 3-2 za mene. Ja sam pobjedija. Nadam se da mu se svidjelo. To je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se čujemo u sljedećem videu. Ćao!